Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagwang espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone, atong mga subscribers, atong mga sumusunod, followers, and our fellow believers. Welcome once again to our daily doctrinal Bible study through the YouTube of the Balbido Evangelistic Ministry. Without much ado, we go right away to our routine by using the principle of 1 John 1:9, if you are a believer. But for you unbeliever, it is faith alone in Christ alone. So therefore, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this precious time you are giving us today to commune with you and your word. This is our daily routine as believers in obedience to your mandate in 2 Peter 3:18, that you want us to take in your word so our soul can grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Thus, reach our goal, which is spiritual maturity. We now pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us to all these things that we are going to take up today. All this we ask in Christ's name. Amen. Okay, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niya pag kita magadupot sa atong tun-anan, entitled How to Be Sure I Am Saved. Okay. Diyan kita muhunong kagapon mao ka na atong ipadayon sa tuki. Okay. So if you're ready, doon na tayo dugang pang mga puntos sa doktrina bahin sa kaluwasan na ang matag magtutuo should be guided with. Salvation is grace. Noah was preaching the gospel for how many years? 120 years. Nakana sa Genesis 6:3. Now, atol niya itong panahon ni Noah, ang mga katawhan negatibo ang ilang pagtagad ngadto sa mayong balita sa kaluwasan. Ang arka nga gipatukod sa Diyos kaniya was a picture of our Lord Jesus Christ, ang manluluwas. Si Ginoong Jesucristo mao ang pultahan. Kinsa katong musulod niini nga pultahan maluwas. Juan 10:9. Ang usa ka dili magtutuo is spiritually blind sa iyang pagkatao, and worst, a spiritually dead person. Na nakakita ka bag usa ka taong buta na mao kana atong gi kaamgid ang usa ka dili magtutuo sa usa ka buta nga tao. So sa Ginoong Jesucristo nagkanayon, receive your sight. Your faith has healed you. Luke 18:42. Na nakita ba ka patayng tao? Of course. Sa gara na ito, nagkita man kanapang gihaya diya sa iyang lungon. Now, ang pulong sa Diyos nagkanayon diya sa Juan 3:36. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has eternal life. But he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:3. Nagkanayon usab. Gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab, dili siya magkita sa gingharian sa Dios. Mateo 8:22,
Follow me, and leave the dead to bury their own dead. Now, here is an interesting illustration sa kaluwasan nga padayag ni Ginoong Jesucristo. The Exodus generation, katubang mga tawhan sa Israel, sa ilang pagpaingon sa promised land, yuta, sa saad, gikan sa Ehipto, kini silang gipamaak og mga bitin. So, nag-antos kini sila, uban gani, himalat yun. So, mao kadto si Moises, nga mao ilang pangulo, miisa sa usa ka serpente nga hinimo og tumbaga, a bronze. Now, si Moises na kanayon, if you look at that serpent, you will be saved. You will be healed. Nanas Numbers 21:8. So, tutuki lang, kung ikaw maluwas, mao ka na iingon niya. Una-una lang ka na. That was all that they needed to do. Sudong, tutok, pagtanaw. Now, it's true, thousands of them did, and they were saved. And there were also thousands of them who did not. Kaya ang ilang pagtuo nga, murag simple ra kayo. They call it easy believism. O mo ka na ang pagi nga ang ubang mga tao magunahuna bahin sa mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. So you think about the cross and the resurrection, kung ikaw maingon, it's too simple. It cannot possibly be true. That's too easy. So, lagi gitawag kining easy believism. Abi nimo, ang tao way ikapanglipas. Tingali mo yun siya, wa man ko kaila sa Diyos tungod kay wa may tudlo ka na ko. Mao nga, I should not be sent to the lake of fire. Now, pabasahan ning tawhan na nagkanayon niya na, pabasahan siya sa Roma 1:18-20. Yes, versikulo 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Versikulo 19, since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Versikulo 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what had been made, so that men are without excuse. Underline that, so that men are without excuse. Now, ang mga iyon sa ining lusog, heathens, mga pagano ba? O mga di magtotoo. Heathens are heathens. Not because they don't know that God exists. They just reject ang labing talod. Kaya binimo, ang usa ka atheist, gikan man ni sa Grigong pulong nga, atheos, nagaingon nga, walay Diyos. Usa ka na kabakak. Bakak ka ng pag-ingon nila nga, walay Diyos. Ang agnostic pod, gikas Grigong pulong nga, agnosis, kini na kanayon sila nga, I don't know, there is a God. O kay bawag na ay Diyos. Bakak usap ka na. Actually, there is no such thing as atheist or agnostics. Wala. Diya sa Salmo 19, versikulo 1, the heavens declare the glory of God. O kini silang mga atheists o agnostics, gitawag nila ilang kaugalingon, cannot deny that. In fact, the existence of God is the source, tinubdan kini sa tibuok universo and everything in it. So makaingon kita nga, ang tanan na ay kasayuran bahin sa Diyos. Truthfully, ang usa ka tawo who denies the existence of God and thus rejects the gospel is actually making God a what? It's making God a liar. Iyang gipakabaka ko ng Diyos. Besides, siya nga
Nagasalikway kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, nakasala siya sa salang dili na mapasaylo. He is committing the unpardonable sin. Na kung Mateo 12, 31-32. Now, ang pagsalikway ni Kristo ingon nga manluluwas is a maladjustment to the justice of God. Kaya ang tao nga mo salikway kang Kristo is resisting God's will. Nagasupak, supil. A person who rejects Christ is his own worst enemy. Naghimo siya siyang kaugalingon nga iyang kinagrabihang kaaway. Sabi ni mo, ang mga di magtutuo are eternal losers. Si Ginoong Jesucristo mismo na kanayon, ngadto kang Judas Iscariote, it's better off for you to have never been born. May palagwan na lang kamatao. Now, ang tanan nga pagsalikway sa kamaturan, pagkaarugante na, pagkamapahitason. Now, do you know what is the worst conceivable way to die? Hindi lang pagkamatay cancer o grabing disgracias daan o COVID-19 o kung sa pa. It is to die as an unbeliever. Ang pagkamatay ingon nga dili magtotoo. By the way, the only way to be saved, pinaagi lamang sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Si Ginoong Jesucristo mismo diya sa Juan 14:6 na kanayon, ako maong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako. Now, naibaw ka, there are wrong ways to be saved. Now, kinahanglan may buwan ni mo kini. Kaya daghan ka ninyo nga nagpaminaw nini, wa pag yun nasayod. What are the wrong ways to be saved? Number one, joining a church. Dili na makaluwas. Be baptized. Live a good life. Now, kadaghang mga tao do live a good life, but dili sila luwas tungod kay they have not believed in Christ. Unsa pa? Ang imong pag-isa sa imong mga kamot. Now, the dying thief on the cross at our Lord's side could not raise his hands because he was nailed at the cross. Unsa pa? Be a member of a church. Now, of course, the church did not exist yet in the Old Testament days. Ang imong paglakaw diya sa walking down an aisle. Ang imong dapit kang Kristo diya sa imong kasing-kasing. No. We cannot invite Christ into our heart. Our heart is deceitful na naspulo sa Diyos. Unya ang imong hinulsol, meaning you feel sorry for your sins. Dili ka na makaluwas. Unsa man lang ang makaluwas, the only correct way, paminaw. God's perfect way, iya sa Diyos ka na, kahingpit siya God. The only correct way to get saved is ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Mora, Acts 16:31. Faith alone in Christ alone. Busa, encounter Christ either as a Savior or as a Judge. Inumdumini, ang imong pagtagad nga tukang Kristo mo ay magadeterminar sa imong kaugmaon dito sa eternidad. Your attitude towards Christ determines your future in eternity. Ang mga katawhan dito sa daang pagsaad, naluwas kin sila, pinagi silang pagtutok ngadto sa cross by faith. O kita sa mga New Testament people are saved by looking backward to the cross. Pinagi sa pagtuo. Nabasa ka ng nahitabo kang Nicodemo. Diya sa John 3:1-21. Nasa na. Now, si Kristo namatay dito sa cross alang sa tanan. 1 Timothy 2:4, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth.
1 Timothy 2:6, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. Hebrews 2:9, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. 1 John 2:2, he is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Diyan sa 2 Corintios 5:14, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Verse 15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Now, ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa krus, kana kasaysayan lang. Everybody knows. And that is history. Apan ang imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa krus alang sa imong kalwasan tungod sa imong mga sala. That is salvation. Sabi nimo, ang tao kinahanglang kondinahon una before he is to be saved. Kasabot ka? Na inumdumi ka itong formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Na ini ay mga implo sa usa ka tawo nga nanginahanglan og pagluwas niya, palingkawas niya to be rescued. Na usa ka tawo nga hapit na malumhos, and someone offers him a helping hand aron sa pagpalingkawas niya gikan sa iyang pagkalumos. Unsa pa, usa ka tawo who is about to fall from a cliff. Si pangpang ug naay nagatanyag sa helping hand to rescue him. Another example, a person who is dying from thirst, dehydration. Someone offers him a glass of fresh water for him to drink. Another one, a person who is dying, nagtinga. Now, someone, a mananambal, offers him some medicine to take. Apan, tutukir gud ni. Any person can accept or reject to be rescued. Basta? Because it is a matter of choice. Na ay kabubuto ng tao. A person who rejects Christ as Savior is only called natural man or dichotomos, with a body and a soul. Apan, ang usa ka tao who believes in Christ as Savior is called a spiritual man or trichotomos, with a body, with a soul, and with a human spirit. Mao nang gitawag siya trichotomos. Pangutana. Yun sa manimo pagkahimong sakop sa himong panimalay, tawahanong panimalay. Di ba pinagi sa imong pagkahimugso? Another question. How can you get into the family of God? Also by birth. You see, that's being born again, regenerated. No, ako na sang sublio ning prinsipyo, ha. Sublio gani nato hangtod din na ginani mo makalimtan. Mo ni tuyo nato kay kining usa sa kanang thrusts ni ning atong ministry mao ang inculcation method. Unsa may inculcation? Pagsilsil. Mao na nga ang tuyo sa pagsinilsilay dili kay aron minumduman. Ang tuyo gyud na ang pagsilsil sa usa ka doktrina aron di nagyod makalimtan. Okay? So akong balikon ang prinsipyo. He who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Siya nga nataw sa makaduha, mamatay lang siya kasa. Apan siya nga nataw lang kausa, mamatay siya sa makaduha. I think mas klaro na diyan nimo. I hope.
You know, there are two kinds of energy na sayo naman ta. Na potential, na po'y kinetic. Kining potential, nagkahulugan kini og energy that has not done anything yet. Potential pagod. Apan ang kinetic, nagkahulugan kini reality of it has done something. So kinigihimuan na ito ni kaamgid. Ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, potentially all people can be saved. Or all people are savable. Eternal life. Mao ka na ang reality. And that is the kinetic. Now, by the way, every member of the human race has the responsibility to listen and to believe in the gospel. 1 Timothy 2:4, Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Si Ginoong Jesucristo lamang ang dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. Patipas ngadto sa dance kapildihan. Now, ato ning ipadayon ugma. So, ayaw sipyat sa pagsunod nini nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat. Nini matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimog sa imong mga pulong. Hinaot nga kinimahimo, dugang kamatuoran nga niya na sa among mga kalag, nga among magamit sa mga adlaw nga pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.